STEM je skraćenica. Dakle, STEM znači Science, Technology, Engineering and Mathematics. Dakle, ono što smo mi kao domen, recimo, zadnjih nekoliko godina promovisali je programiranje. Međutim, programiranje je samo jedan segment STEM-a. I to je ono što sada je vrijeme da shvatimo da jeste programiranje je budućnost, ali i druge oblasti STEM-a su isto tako jednako budućnost kako države, tako i djece koju šaljemo u tom pravcu. Nauka, prirodne nauke, inženjerstvo kao nastavak prirodnih nauka, tehnologija kao nešto što se razvija i što je živo i matematika kao baza za sve to. To je nešto što ova skraćenica znači i mi kao društvo bi trebali u sva 4 segmenta da se razvijamo ravnopravno. Ali STEM generalno je u velikom zamahu globalno, zato što se čak i Europa ove godine, ako posmatrate Europa Horizon program 21-27, čini mi se da je 6 godina, on je kompletno okrenut transferu istraživanja u ekonomiju. I to je taj moment koji moramo da nekako prihvatimo, iako ga, čini mi se, još uvijek ne prihvatamo u dovoljnoj mjeri, da mora da postoji velika konekcija, jaka konekcija između obrazovnog sistema i privrede.